maku ottamaan kunnolla tilaa, noin. Ja sitten Muovipekko opettaa meille seuraavaksi muovitanssin. Så det är tog vi lite utrymme så att alla ryms och tränar på dansen. Och nu ska Mumintrollet lära oss Movie-dansen. Kädet ilman mies ja vasen jalka eteen, laski kädet alas jalka paikalleen. Sitten kyykylleen ja toinen jalka taakse, ylös seisomaan ei vitkastella saa. Voit muumijumpa tämän laulun kanssa opetella, kiitos kumman muumijumpan mainiosti voi. On hauska pumppaa harjoitella, se loistaa aina joustavan kunnon toi. Muumi, humppa soi, nyt kuulet miten muumi humppa soi. Muumi, humppa soi, nyt kuulet miten muumi humppa soi. Och vänta ben framåt, händerna till bak och benen lika så går vi ner på krok med högerbenet bakåt och det gäller nog att hålla farten på. Och detta enda sätt ska du Movie studera och du får sin form, den är alldeles enorm. När du har gjort det 100 gånger eller flera är du i form, den är alldeles enorm.